Жамандардын жамандыгынан, душмандардын душмандыгынан, көрө албагандардын көрө албастыгынан сактай жүргүн я Раббал Алемин. Ооругандарга Аллахым өзүң шифа бергин. Перзенттүү бола албай жүргөн бир туугандарыбызга я Аллахым салиха перзенттерди насип кылгын. Рызкыбыз асманда болсо жерге түшүрүп, жер астында болсо чыгарып, алыс болсо жакындатып, жакын болсо жеңилдетип, аз болсо көбөйтүп, көп болсо берекелүү кылып бергин я Раббал Алемин. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رحيم يا رحمن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا رب الله окуган хатмы Курандарыбызды ар бир тамгасына бирден сооп эмес, ар бир тамгасына чексиз соопторду жазган. Я Аллахым, мана ушул окуган хатмы Курандарыбыздын кемчиликтерин толуктап кабыл кылгын. Я Аллахым, мана ушул хатмы Куран окуп жаткандагы кетирген кемчилик ката күнөөлөрүбүздү кечиргин. Я Аллахым, өзүң разы боло тургандай хатмы Курандардын катарына кабыл кылгын. Ушул хатмы Курандын урматына күнөөлөрүбүздү кечиргин. Имандарыбызды бекем кылгын, ден соолуктарыбызды чың кылгын, өмүрлөрүбүздү узун кылгын, жакындарыбыз менен аман кылгын я Раббал Алемин. Бизден дуа үмүт кылган маркумдардын я Аллахым окулган аят Курандардан болгон сооптуу рухтарына багыштадык. Аллахым кабырларын Куран нуру менен нурландыргын. Кыяматта сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатын насип эткин. Өз бейишиңдин төрүнөн Фирдавстан орун бергин я Раббал Алемин. Я Аллахым, окулган Куран аяттарынын урматына дуаларыбызды кабыл кылгын, тилектерибизди кабыл кылгын. Арзу муундарыбызга өзүң разы боло тургандай, биз кубана тургандай жеткире көргүн. Ооругандарга Аллахым өзүң шифа бергин. Операция боло тургандардыкын жеңил кылгын.
Перзенттүү боло албай жүргөн бир туугандарыбызга я Аллахым салиха перзенттерди насип кылгын. İşleri жүрүшпөй жаткан бир туугандарыбыздын ya Аллахым иштерин жүрүшүп кетип, берекелүү рызкыларны насип кылгын ya Rabbal Alamin. Ya Аллахым жашообузду жеңил кылгын. Сыноолордуга Аллахым өзүң күч кубат бергин. Жеңүүнү насип кылгын ya Rabbal Alamin. Рызкыбыз асманда болсо жерге түшүрүп, жер астында болсо чыгарып, алыс болсо жакындатып, жакын болсо жеңилдетип, аз болсо көбөйтүп, көп болсо берекелүү кылып бергин ya Rabbal Alamin. Ya Allah'ım özün razı bol oturganda ömür sürүүnü nasip kılgın. Ya Allah'ım perzentlerimiz var, alarga jakşı tarbiya berүүnü, ülgü ata yeni boluunu nasip kılgın ya Rabbal Alamin. Ya Allah'ım ar birimizin içki dünyamızdaki tileklerimizni özün gana bilesin. Sana gana jalınıp jalbarınabız. Özün razı bol oturganday nasip kılgın ya Rabbal Alamin. İmandarımızı dağı da bekem kıl. Özüңdүн тура жолуңда саңа татыктуу пенде, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга татыктуу үммөт болушубузду насип кылгын ya Rabbal Alamin. Татыктуу ата, татыктуу эне, татыктуу бала, татыктуу кыз, татыктуу бир тууган болушубузду насип кылгын ya Rabbal Alamin. Татыктуу күйөө, татыктуу жубай кылгын ya Rabbal Alamin. İmandarыбызды дагы да бекем кыл. İmandan адаштырбагын ya Rabbal Alamin. Саңа болгон ишенимибизди бекем кылгын ya Rabbal Alamin. Шайтандын азгырууларынан сактагын, жамандардын жамандыгынан, душмандардын душмандыгынан, көрө албагандардын көрө албастыгынан сактай жүргүн ya Rabbal Alamin. Өзүң разы боло тургандай жашоону насип кыл. Ошол жашоодон бизди тайдырбагын. Ya Rabbal Alamin, дуа тилектерибизди кабыл кылгын, арзуу муундарыбызды насип кылгын. Дагы да ушундай иш-чараларга, хатымы Курандарга катышуубузду, Kur'an'a bolgon muhabbatыбызды бекемдегин, эмкилеринде Kur'an'ды карап окустан эмес, жатка окууну насип кылгын ya Rabbal Alamin. Kur'an'ды жаттап, Kur'an бизге шафаатчы болорун насип кылгын ya Rabbal Alamin. Урпактарыбыздан карылардын чыгуусун насип кылгын ya Rabbal Alamin. Алымдарыбыз айтат, болсоң алым бол, болбосоң илим алуучу бол, аны да кыла албасаң аларга кызмат кылуучу бол, аны да кыла албасаң аларды жакшы көрө турган болгун дейт. Ya Allah'ım ушул жок дегенде төртөөнүн бирөөсүн бизге насип кылгын ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله